kanti yibo bona abaku-talent scout bazofuna the young ones yabona ubaba uNdaba athi kimi yazini wena ibhola alikufanele yabona and mina yimi ke ngirong ebholweni yabona athi yazi ibhola alikufanele mfana wami yazi mara ngimbone man lo baba lo ngimazela one of the movies idingaka Okay. yabona ngithi noma le time aleli yazi ngilifune ngengcondo yabona ngilifune ngilithole ngithi hayi man lo baba lo uye lo man engeke ngambona yabona naye ke angayitask ade mfana wami ngicela ufike endaweni so eDOCC kuphi ayi nami ngiye jo mangifika lapha ayingithola asadlala kuGibson yakubo sikhalo kanjalo yabona asadlala la ngifike lapha ngibuze hey bengize kubaba uNdaba bathi hayi baba uNdaba usaphumile uphume noBragip hlala la asikhathi iyariyeza isho kaGibson mina ngintwana ngesikhathi ngihlezi ngibabhekile yabona afika uNdaba athi kimi hey wena bheka la wena sengikukhastile kuStone iStone ishoka ukuthi ifilm eka Theja Shabalala iStone igama layo athi wena ke lapha ngifuna ugcoke isport ugcoke uzenze uclever nyana lapha mara ngimncane yabona angifaka iCopayet ngithi manje baba uNdaba leyo nto le ngisiyenza nini athi hayi ngiyazi la uhlala khona ngiyazi yonke into ngawe yabona and lo muntu uyangifundisa ngapha yabona esikoleni ungifundisa uku-act uyangifundisa yabona ngiloko ngiyafunda nami ngiyafunda kuye yabona ngiyafunda yabona nabo babusabela mabunu bonke labantu uyabona awubabutunokwe uyayibona ngiyafunda kulabantu laba noma ngiwabona amafilimu abo mara sengifunda nanga lamafilimu manje ukuthi the acting is all about this yabona akusukuhlina uku-act uku-actor ilento esiyenzayo manje okay that's an acting le yabona ukuthi sikhuluma kanjani sikhuluma in a polite sizikhulumela nje istory yabona so ngabona lapho ukuthi no man lo muntu lo ngishintshe ebholweni manje ungisa lana manje uyabona hayi maybe lana awuthi ngeke ngibambezele kancane uyabona hayi right ifike lo phathi ukuthi sokuyoshuthwa manje iStone sishuthela kuphi eDeep Blue Fall uyabona kufakwe iring lapha kusho ukuthi bokuyishow yeboxing uTheja Shabalala lapha khona nqubuzana naye and then kunama bikers maningi ulwa nenye so ye traffic cop yayibona lonto leyo ekuyanqubuzana thina lapha singena lapha sizenza botsotsi sikhuthuzana abantu abezela uyabona hayi from lapho ke yabona that thing yami ikhule yabona sengimita namanye ama-actor yabona ngoba manje sengifunda i-industry manje ukuthi hayi man kwenziwa kanje kumuviwa kanje kwenziwa kanje kumuviwa kanje hayi from lapho ubaba uNdaba athi kimi yazini kunefilimu ezayo yabona ezayo abayilungu baseNorway yangandazela ngithi hayi baba uNdaba awungaxe phakathi yabona athi baba uNdaba don't worry boy ngiyakubona ukuthi ukhuthele ngalento lena uyayithanda yabona ngithi hayi baba uNdaba ngizoke ngibona hayi avuleka amasango ngisathi ngihlezi ekhaya and then lesikhathi uyasikhuluma isilungu yebo ngiyasikhuluma kahle yabona mara untokanje kube khona omunye umjida abathi uBoyitumelo angithi manje sesazana manje Boyitumelo athi uBoyitumelo kimi mfethu uzwile ngale audition Market Theatre ngithi yiphi audition athi hayi man uJenny's honeymoon ufuna abantu abazo act ngithi ngoba thina siyangathi thina nathi siphuma ngathi just try le acting yala uyayibona lonto le acting yala
ngithi manje stage ngithi hey man stage man yo mara Yeah. ngiye kulo audition ngivela nje lengami lingithande uchela ingithande ithi hayi wena nawe ngapha Boyitumelo kube uLouis Buku ama legend bangifaka nama legend ngesikhathi Louis Buku kube ONC Jake ONC Jake udlala ku scandal manje ngiyabona hey lamakhehla ngizoyenza uONC Jake umjito wala eOrlando sajola la eOrlando mara uhlala eDavidton athi uONC Jake hayi intwana yami yazi ngizokubonisa ukuthi lana selela kanjani kuzana ke manje bangiqabeza ngescript inkuzibala na 400 pages ngithi